tomorrow match, it's we play against very good team, which we respect a lot. I think that my players think same like me, and it's important game for us after 2 defeats in away games. And I believe that tomorrow will be very good and hard game when my players will show that they are hungry to win the game. Ya, musim ini PSM mengalami rekor yang kurang bagus di laga tandang untuk menghadapi Arema pertandingan besok. Seperti target-target kita di tandang-tandang sebelumnya, kita ingin memutus rekor buruk itu dan semoga kita bisa bermain lebih bagus dari yang kemarin. Terima kasih. Oke. Nice. Ke depan, ya, berat badannya ke depan. Ya, berat badannya ke depan. 4. Ya. Ya. Cepat gerakannya. Satu. 15 extra. 2. 5. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bukan 21, 2 sentuhan. 14, 15, 16. Satu lagi. One more. Only satu, Peri. Satu, Gwen. Only satu, Peri. Satu. 2. Nah, itu 3 orang. 3. Gas. 4. 5. 6. 7. Speel bal uit op de druk. Marcos, play bal out to pressure. 11. 12. 4. Out pressure. 5. 6. Satu. You play very good, keep continue. 2. 3. Di sini tapi. 3 orang. 1. Ya. 4. 5. 7. 8. So play there. Hop, you play short. Yes. This ball. Out pressure. 2 amigos. Hey! Good idea, Zula. Satu.
Out of pressure! Ja! Blijf staan!
Latihan. Doa mulai. Selesai. Sabar.